erangere ndi ekitsebu kyeno bakakitungira omubatsi. So twakutangira awaitu manager ntwenda tubazeho neyo katito ansonga za amaizi nukimanya kurungi abantu bali mbachura amaizi buli hamu ntwenda kumanyira nti nkenyo aba national water mwina ntegekaki hansonga nkezi tandika nukura mchaba kuturora Hatayali West. Bali mnonga abahuliriza kaina bali Hatayali West n'abaramusya mwebale n'okutobya obuyambi na n'obuhagizi okuturabya omubizibe biturukuba twine kayo n'okutuhagira nka service providers. Tutandikireho manager abantu bali mbachura amaizi. Abantu amaizi nibagalira. Amaizi n'amagara okuba ali kukigambo mu Runyankole. Ningo mu Rujungu water is life. Nanyenyo nkaningalira ngabura. Konka mbwenu omukora buli kimwe na habamu challenges. Kasese nkomwanya na geographical setup yayo na natural resources zayo ziri na conditions kuba zirimu na development eziriyo muri Kasese challenge ya mistake aburamu. Konka niyo nshonga abwenje icyo kizimbe kiri hano n'abakirimu kugira ngo twasorovinge nshongezo kandi service provision ya gendo misho. Kasese yes twena turi abanya Uganda nabo muri Kasese nitujimanya yasharo kugira ngo yayosya nyondabireho muri Karamoja ndabireho muri Ajumani ndabireho muri Moyo. I think ezo nizo areas zimwe ziri kusinga yokosyo mu Uganda Kasese teriho njawuro. So yagira ngo yayosya wanakorese bikopo bibiri etakokize yatandika kosya natandika kukozesa bikopo bina. Konka system yitu esigalira iki constant nkoko yayombe kiruwe. Nawe nshonga abwenshi nagira nco tucica turesiraha kurango twara nkoko twamanaginga system eji nibwo mugasho gwitu first of all nka national water nkoko eri gazetted kuservicinga au providing amizi in urban and semi urban areas to Ugandans and non-Ugandans abali mu myanya yitu ya Uganda. So twaturi aha oba no mushana oba nenjurwa responsibility yitu no kurango twagira ki twasavinga abantu. Hazaho challenge nitwatagana n'abantu challenge tuzuruvinga hamwe. Na yabarirwe jangu tikarugireho turayangwa abantu bamanya ngo ekineki kiriho nico kibuliza mizi kandi turiyo nitukole ekineki kurango twachihaho going forward. So hati manage abantu mbera kumanya first of all abaka amazing tigachazo kabiro bino hava machi haroho musana climate change beitu sometimes people don't understand the way you work now it has been gradual. It has teacher tandiketi zoba chikatandika kale kija nichikura nitwe twastama ntake joro murgeji office 2022 timwe yabireriho customer yagira ngo ekizibe cyaguma nichikura tukirondero mubazi bastama ba designinga system kurugira existing system nkokweri ba designing ebindi babitame bisya ebyo kurango twa improvinga ki ahabuhereza bwamizi ahe nayijiraha nkashanga emirimo yatandikire na phase 1 kuba bikozire budget yaba mpango Kasese neyenda mizi Karamoja neyenda mizi Busia neyenda mizi Kisoro neyenda mizi so tokajiroti eji budget yo gumwaka yona katugiteka Kasese the other districts will collapse. So ejo chaletera ejo intervention yiba kozire ku improving services yaba phased in different financial years. So 2022 na 2023 financial ya bandize phase yo kubanza twagikora nkajimalirize 2024 okwa mukaga eyo kongeza mizi ago turi gukora ikinda yeta abstraction tukatwende source emwe abali Kasese ni mumanya river nganji tiyaba enough tuja timu ya ronda source ndijo aha chanjuchi twakora source ejo twarenga pipes kilometer mwene chweka twayongera mizi omu treatment plant muri Kirembe by 2 times. Now ejo ni phase yo kubanza ekahwa kai nangwa kutwajimazire by 2024 June Kasese tukatreatingaga million 3 n'ekicweka za mizi buli runako kutwamazire intervention phase 1 eyo kongeza mizi agagubire omu plant twa improving ho by 1 million
at the moment ni treatinga miliyoni 4 n'emitwaro 6 z'amizi kandi ejo impact eriho nerebe ko mu network. Phase ya kabiri ekeri yo kutekaho pipe eyo kuihaga amizi omu plant kugaleta omu main tank base camp mu town. Ejo niyo tuliyo ni processinga kutandikaho. Twagikozire okutwakozire eriye ya Kyanjuki tukateka amizi mu plant tuyine tukastudinga progression za Kasese population abantu ni bazara abantu ni bombeka twareba ngo amiza gutwabire twine was not enough agutwatiremu twa projectinga 5 years twarangu in 5 years Kasese ndo twetanga miliyoni 5 n'echwe kazamizi so kutwa design ngire twasurpassinga that to 6.2 million eri kubasa kutwara for the next 10 years. So twamara kulengeje pipe eri kurwo mu plant kuja base camp nka phase ya kabiri ntwa tune capacity yo kumeetinga demand ya Kasese for the next 10 years. Ateki ni mukikoradi cyatandikire kuyo no kugira ngo kugambira omuntu mu project yatandikire we naenda kule abantu bali kutuyana konkato mu processes na procurement ni process ya project kutandika tukabitandikaho factory is already ordered. Now on proof ninji kwereka. I have mails. The factory is producing pipes. Anytime pipes ninzitunga. No kulenga kilometers ni mushanju kurugo kuri mu Kirembe a treatment plant paka base camp. Ogwo mulimo twatwene pipes emyezi 3 twaherize. So sazinu currently tuimerire tuta muku abukubati norora nti amezi kubagabura Nyakasanga kandi saluti galiyo kandi biscamp galiyo kandi so abantu beitu hanumbenda kwetegereza. How do you there's one time you called it rationing. Rationing egine korete mwenu ngo kuturi kuchikora wabo yinde family y'abantu 10 oyine kiremo y'ebihimba wajiteka torajiroti batando bariye batando bataria you make sure ngo 10 bona ma benefiting ahanchi aharize ijikire mwe bihimba. So amiza amachagu turi kutunga tugira yes water is life buryo mwe na agenda tukole curi kweta rationing ninga kubaganisa twine timu ya ba customers ba Katadoba geographically Katadoba na Kihalimu bari yahiguru ya tanka ya base camp so tibakasa kutunga amizi ga gravity kuruga base camp tank so twabatera yo booster station. Twine timu ya Kyababinga na Kirembe nabo bonkati bakatunga amizi by gravity tuja twateka booster station mu industrial park twabatera otanka na challenge ringwa miza galiho ni match waenda ngwezi booster station zona zikole umurundi gumwe pumps nizibronga kwa nizone zinabazisika achi omweka. So what we do twenda ku Kihalimu tuchinga town tupampinga Kihalimu oruna kurwena twenda ku Kyababinga na Kirembe tuchinga Kihalimu tuchinga Nyakasanga na Rukochi tuchinga Kidodo Kyababinga njori kurebera halimu ezo differences zo kugira ngo hateri izo Nyakasanga galiyo kandi nyencha kaleti galiyo no kugira ngo amacha galiho buri omwagireki atungeho turi kwayongereyo no kugira ngo eche kizibu twashihaho actually twakozere joraine ya phase 2 netubande tupampinga Kihalimu netupampinga industrial park na network zona ziri at the same time kwiyo haba ekizibu kugira ngo ebizibu nibibaho systems ni nkamagara go muntu hati ndiyo ni ingamba no waruga urengwa 100 yo mu St Mary's Hospital today tomorrow the next day I am inactive. So system nizibaho ekintu kibaho system failinga okubigaruzaho repairs kitware na kunkibiri ningarumwe kurugirira ha magnitude ya effect nekindi omuntu naswa kwekaguza nti Kasese right now ni musavinga population yikuinganaka mwina meters zikuinganaka network yetu ine total network omuli Kasese municipality. First of all gazeti yetu nka Kasese eje office ne ya municipality ya hanu Kasese tune manager office ya Mpondwe abona ba Mpondwe town council tune yo office zo kweza Bunyangabo they take over with me and him hano ji office ere gazeti ryo muri municipality. Population ya municipality hano it is around 130 twine accounts mu municipality mutwaro gumwe na 10 turi bahango tugerezeho kutwara obuhagizi na no buhereza
waza kubara no shanga turi kusavinga at household level emitwaro nka 8 otatiremu amashomero otatiremu amarwaliro otatiremu amakolero ebe byono institutions tazitiremu so wazita muno shanga turi almost like nka 85% service coverage. Yes kale umusamaliri tuli okwakinemba ekitayari West TV kandi tuli na manager Andrew Ahumuza manager we National Water tunemukanya nayo okumwatsi wa Maetse hano Kasese municipality neritwaliri hauma Kasese district weitu manager tuchaliyo ntubaza ha bintu ebya amazing inturora amazing mu bichweke ebimutigakaikireyo for example nkabulembya tukaba tuliyo of recent abantu mbagamba amazing ga National Water tigakaikireyo so haro ntegekake kurora nti amazing mu bikaro kwegatali gahikayo obwire obubayombegere system ya Kasese abaji designing bakabine area yibabire baconsideringira when we took over nka National Water twataho modifications zo mu system twakora expansions ngano bo expanding Kasese nka mountainous area echo kubanza toka stopping development umuntu yagira ati nyoni nyenda kuteka haliya kantoka yanga konka yakateka nkahe vis-a-vis system yo inesheme kwa ne muha service hatu wale ba treatment plant ahweri natanka zita hoziri okale na bulembya is high omo elevations area higuru munonga konkati mushango gwabo toka ababureminga because development ine limits na naenda ninza higuru hali njiri nti naenda kutaho hotel no ganyima oyine kurondo buryo bugazayo now those are the plans ezitwine bulembya tujina plan rukochi kogere tujina plan ezo zona tuzinire plan za booster stations actually eyaro kochiyo na yo procurement in agenda omission itakatwali guzire na pump station na booster station area budget sente shazona ne bazireta bakaje approvinga tuombeke tutera mizi rukocha higura mushozi gagaruze gasavinge mubuku gasavinge barracks mountain brigade gasavinge kogere echechizibu cha kucharo chibe chaho bulembya will be next plan byona nko kuna agambire toka bikoro murundi gumwe budget ne ya Uganda yona ti ya Kasese yonga now mwine nkoragana ne bitongole bindi for example nturora haroho project yegena meiso mu Bukonzo East ya umbrella ne zindi do you have any relationship? Of course in ministry it is the same ministry different sections omu ministry of water halimu section eri in charge of system development halimu section eri in charge operating and maintaining running system yamara kuba developed now ejoru biriha echali under construction hachali yo contractor or winingire contract achayombeka I believe yamara kujikora dynamics zija zikagera mu National Water take over ni taking over bija bakagiro basima kujiha nayo najira konka nitkoragana still na no mu areas zindi zona harimo umbrella eri cooperating schemes we work together so what matters is okuhabanya Uganda means by who is not an issue. We've seen here politicians coming in, for example like Madaraka came with a water project, Firigo came with a water project. Do you work with them or they work parallel to National Water? Ni babaso butakora parallel nitwe konkane tubasa kumonitoringa kandi tuha advice amizi namagara National Water ne baso butaba buli hamwe so omuntu yija akagira ati nyina kasente ni nyanda kusavingeje community one in a license yes then it is okay. License like how? Of course tinkasa kuija hanu ya nkoko nagira ngo amezi namagara ngagira ntati nyoni nyanda kutandika kwa abantu bakatado bamezi ningi hanka he gali muchi nagakolera he no holi kumonitaringa quality wanyetegereza so umuntu yija aine license ayikirizibwe kugira ngo arabiro mitendera yona bamwikiriza kugira ngo atapinga hali ya kasosi kamizi kache asavinge community nitukoragana nawe tumonitaringa quality. What is the procedure
the community would want to know, omuntu in case nyina kasente kange, I want to come in to support community. What is the right procedure? The right procedure is to get a license or permission. Nkoko nagira amizi nekintu kiri sensitive. Turaruga yoburwa ukagira uti nora nemigano yebyaro. I think umanye umugano bano ogumanya emigera yebyaleje streams, not streams, wells ezebyaro. Nawaza kukora no gukora nka community tukakora nko muntu. Nawo gukora ko muntu no gukora na bayrosi. Intention zawe niki? So no kugira ngo ine cyo rukuza gukora imitendere iriho omu ministry harimo abantu bari ku monitoringa bakugira ngo ati yes this is okay kora hati nka kasese to karamizi gari kutambura kwa gitunyo na gatapinga na gahabantu. There are a lot of heavy metals in kasese water. Ahabwa ko baroti ahabwa ko pana nebindi. So turashanga mizi gari kutambura kwa joti eji community yone suffering. Nyokanga tapinge ngabahi. No bahamizi no bahobutwa. Titurakuzibire niho turayijiro tukagira okay. Nitwe ni same target yetu kugira ngo every Ugandan yatungamizi konka twagabaha gari mu quality ya tugamonitoringa tugira ngo okay how do we now manage it kare twaleze shaha example nka bugoye binde scheme eri kuraningwa sub county zishtu bugoye Chanya na Chiswamba I think eje scheme tukikirizana kwakiriza yes agamizi ni mingi naganyu gabonire hariho community iri kusafaringa rukochi titukabasa kutapingaho tukakwatagana nimwe tukabayamba ha operation and maintenance tukabayamba ha treatment n'abarukochi bakabenefitinga ho ya all Ugandans. That is now the arrangement turimo nabo. Kale umusamaliri owechenemba chetayari West TV nga kubukayande tuli na manager ahumuza owe National Water kandi tule hanu office yiku hanu Kasese municipality tukaka naye okumyatsi ya maetsi way to manage hati nturora mubwire bunu obwibura lya maize abantu no bagamba ke hakutandikaho kweyahura maize. Is it okay or is it safe someone kugura katanka yenkiga katanka kweyahura maize? Echo ni supporting 100% ahabwenshi. Sometimes kuturukora rationing areas eziri disadvantaged no sakutanika kupampinga mbizi shayina za kasheshi uliyaga mu 12 abane turoshoninge chiro no tandika kupampinga shayi 10 uliyaga mu 8 wo yebyamire uyina katanko muka gija shayi 5 zechiro gija mukaga gija 10 ningazo mutanka umukashesho gashangamu. Ni supporting and rain harvesting by the way echo nataka chikugambire hakwani manya unyensha kalendiho buliya nimbasa kubantara kwa pipe ya yatika injura yeguro katapingo twizitwawe nitubani tukuyamba ntali ha pressure kugira nkole repair. So ebintu byo kutapinga mizi for storage nitubi supporting kuye kiri kwasa kuyamwa abantu na kasente kunka twine options twine bidomora ibali kuguza ha market bya lita 2 byimitwaro mushanju twendo butanka buri kutandikira imitwaro 15 bwa lita 2 15 2 lita 5 umutwaro imitwaro 2 ashatu. So tushemerere kureba option yo kugira ngo tukireho options zindi za storage kugira ngo haba hine kiriho whether nature repair whether nature repair whether nature rationing ni chikuyamba wotapingira lita zawe 10 nkarushoni ngeri zo katunga lita 10 nizikusambye ebiro bibiro muri Kasese uri kuza kutopinga up the next phase of rationing. Ubuntu malira ntwenda turole as you regulators of water sometimes intorora abantu mbei ba maize what are the repercussions about? Sometimes they take it for granted, they manipulate your system. How do you handle that kind of situation? Actually tampering with water systems zako kwiba mizi is tampering. Oyina hol kwata utashime kwa no kwata ahari yo mumini zitwe twenka kukwataho
by law you can go and look on it and read it on quoting. Okutampalinga with the water system is terrorism. Okay. Urachihulireho? It is terrorism. Much as inwano tambrosha ngo muntu ayero mita atapingira akapaipu uyaho mita eje mita nanyo nkati nkaji kwata ngunjirebo munda njire kinagikora intention zawe ni kikogire kiwagitamu abantu babachi waza pipe wajata no enda mizi no maishi turi kuraba mu kujigaruzaho kora ajatire hano wa affecting aba customers bangaye. What is life? Okwiba mizi tishiroho ni kikorwa konkani twese tubyame tutami. We have eyes on the ground. Njuri kurebera ne tubakwata. We regulate them. Konko muntu no muntu. Amageza go ineni gwayini. Obunko bo ineni gwayini. So ibyo tibikaburamu. Omu basket yenyanya 10 tukabura mu rujunzire. So tibakaburamu. Bangoko ko wachigamba we regulate. What is your caution to those people baraba baliyo mu communities okwa abakwiba amazing people who have intentions? Tiwe baraba baliyo they are there. Repercussions ziriho, all types of penalties. Washango umuntu ashemerirwe na kugera wibechi tuzo mu system tubara nkugambira no manya waza kushashura miliyoni 2 kurugira ryeki neci kunkare ho rules and regulations and terms and conditions kunka kandi ekindi kandi bitwire nibibaho nimbasa kusharaho kutwara mu court azane bakusiba. Okay. Tumalira ikigambo cyawo cyo kumalira abantu especially bakastoma bawo abahyaka abantu abagonza kuija batungo buhereza. What are the procedures they go through? Abali kuba bali kwenda mizi amasya ekituri kwetenga ne baruha ya LC eri kurecommendinga nko mutuze obujunanizibwa tindiyo ningira ngo umuntu yaruga kongwa kija atakatunga mizi na agatunga konka yija nkaki no mutuze no mutambuze. So owa LC eyolimu na kuhebaro yo kugira ngo no mutuze wa ekyakabiri oyine kuleta ekiri kwereka ngo aho uri kwenda gwa mizi na hawawe ne basa kuba kopenda gane yo wagulireho ne basa kopeye chapa lyaba liri lya family nikibasa kube kihandiko family members basayininjire bakakuha obujunanizibwa kuteka hamizi on their behalf. Nitwani twenda kashani passport size photo akawe ali kugashaba na nakope yendanga muntu wote nendanga muntu no asakoine work ID konke birebe ndanga muntu nekora beta. Ebyo nibyo bintu bina ebyo kuboyine wabireta tugenda tureba site tugisurveyinga tuteko mu system information tukwa invoice ushashura tukwa maze. Public taps abantu mbazitunga bata nimbasa kuna ratinga tarifu says twende ziri different twine different types za tarifu sina hariho commercial tarifu aba business ninguli kuza kuombeka oyine bara noza kuombeka oyine hotel oyine shomero depending on the type of a school because other schools ziriya institutional. Then tugira industrial tugira domestic ni agiri batayina kasenteke takwenda kushohole kirungu yaza kushesha heru takwenda kushohole kirungu yaza kunabira heru buri kimwe nakikorera mu bedroom ye yoje ati nyweni nyenda mitaha mu mpamizi umunju yanje. Then hali hejo public stand post ejika ba passed by the Parliament of Uganda ahabwa abantu abatine capacity kuteka mizi umakagabo yagoyenga head yagira ngo agamizi typejo abantu abali gukweza no gateka aha community kusavinga nkama kanki 10 tu 15 kurugira distance spacing. Then twa abantu bani bagura mizi aharyejo outlet ekyo nomana cyashiri njago 5 oko witu kantu bigura 5 ekyo nomana cyashiri njago 5 nimbasa kwereke files tukoshoningira abantu abali kucharginga above that twabagwaho actually turukora budget LC one yagira ati na recommending ngogo mbatuze banje running PSP no signing endagano ezo terms and conditions zona zirimo wa violating aho yamwe because now we see
ekirekere nakukaguza nti nturora nti obusumi bunu obw'amaizi kubura. Now people are using that opportunity now to raise fees from siringi za 5 niko wabaza to infinity. Abantu ni taking that advantage. Kunka nko kuna ajira. LC yampo muntu. I expect that LC to follow up. Haba okwemurgunya kwa batuze. Ba LC bamwe bija bagirachi batugambira. Kandi njansi makasese town. Kasese ba LC bayo bali very sensitive and very active. Binjo muliboni bija batugambira ka taking action. We always have meetings with PSP operators. He's going to restrict. No charging abantu sente nyingi nitujikwiyaho. Obo buntu no bwa government no bwa bantu. Ideally tibuliho kugira ngo tuburuge muse buliho kusavinga abantu abatinde capacity yo kuleta mizo makagabo. So can't I, for example, na data mizo wangi, can't I change it to PSP? You can't change it. You may decide to operate it as a PSP, but you can't change it. Kunkono no ma unokora rosi. Ito takani. Hashe echidumano sa kuchiguza zinga. Tarife ya very different. Niwe chidomoro mu witu katugambe domestic, omu witu no chigura shiringi 10. Iwo noza kuchiguza zinga. Tano. So no kora mulosi. Baba bamwe abali kugenda bakawaga twaro wawo kasharo kugaguza ati ndakuzibiri. Konke kiri kuletera aba PSP zeziri authorized okongeze bei no kushangulia niba yenagawo yo muka yagaguza bishatu. Maybe hali rationing oshango wa PSP tatungira bwa rationing oli ya yine taking advantage. Hati no wa PSP sente ni sente yaba yine ogwati yine na waguza bei yogo. Wabaza PSP zino kanturora maizi kandi aga PSP higonga bura all the time. Tikiri chesu. Because PSP na domestic na commercial na industrial bwaba if they are getting from one pipe tero kugira ngo aga PSP ni gaburagali gatabura shana wangira ngo operator wa PSP uruna kutaliho. Kare nturora PSP zino sometime back we covered the story whereby abantu ba complaining nti as PSP mukyaro chabo tizikumara. So hizo nazo zina procedure like if you have one here you can't have the other somewhere. You can konkanko kuna nachi kugambire nitukonsideringa amakanga he PSP giye kusavinga galiho distance eri kwingana ki hati wazo mu myanya eri populated, sparsely populated. Noza kushanga watu nga PSP at a distance of 2 kilometers to another PSP. Kunkawaza nkachidodo ya Kasese. Noza kushanga PSP hanu oshange na ha SDH PSP ndivu. Nabantu bangahe abaliyo mu concentrated specific square meters. Akwana bwo wateka okache noza kushanga PSP mwere hibidomara 50. So to avoid that, no considering amakanga concentration of population. Kigambo chao kyokumalira abantu abakurora TV. Ekigambo kya muheru nka 2 ninga 3 ninsima abanyakasese ahabwa support. Nebwe bizibe bye biriho kunkabinji wamushoborera na yetegereza. Yalete kizibu kagendo kagira ngo neki ndiyo nkole neki ayetegereza. Hati nkaba cyababinga bakshoreze shaha tweneyo project eri kugenda omisho kugira ngo tutongoro obuhariza bwabo. Echa kabiri mbashaba tukwatanire hamwe Kasese ne yitu n'ubundi ntali nzarwa yaha ngati ndiho turamaye cinda yo nimbasa kuyiho mukazi ubo wa kabiri ubo wa kashatu ntati ndiho tukwatanise to developing Kasese tukwatanise to developing Uganda. Kare webale wasija kutsibo musamaliro w'ekinemba cye tayari West TV ture na Mr. Andrew Ahumuza kando ono ni manager owe National Water hano Makasese Municipality. Ture nayo itukakana kumate wa maete so mama muirira akatubera nti National Water iwite plan nene erangirinde amaeta hano bakongerawo
ererwa okwa milioni liters milioni ini nemitwaro ngaho erika kwa milioni moka. So just bakanza mu butuku erangerinde bakaikiriza ya plan y'ukwabo eyo. So bakabasaba mubye bukutu kandi muhire mu obumisiriza erangerinde bakaberera ya endeka ya y'ukwabo kandi nenyu mwende mbere neribasagika omwa plan eyo. Inje ninje Matis Hak umunyamyatsi ukwawo hano Kasese district kandi wasinja kutsebu erebya iuna itungire okwachenemba echetayari West TV.